Dobrodošli na naš YouTube kanal. U ovom videu donosimo vam prvu najavu za 13. epizodu serije Daleki grad Uzak Šehir. Tajna koja je godinama skrivana sada izlazi na vidjelo. Sadakat, slomljena od bola, plače dok joj Džihan prilazi i tiho govori: Majko, moramo reći ili nikada neće shvatiti, neće razumjeti događaje. U njenim očima se vidi tuga i strah. Strah da će Edžmel saznati istinu. Da je Boran njegov sin, a mali Džihan njegov unuk. Nare, nestrpljiva i zbunjena, traži odgovore. Brate, reci. Džihan pogleda Sadakat. Ona klimne glavom dajući mu znak da kaže istinu. Konačno, on se okreće prema Nare i Kaji i govori: ono što ću vam sada reći, ovo morate čuvati. Boran, brat Boran je Edžmelov sin. Nare i Kaja su u šoku. Ne mogu vjerovati riječima koje upravo čuju. Šta? Nare jedva izgovara, dok Sadakat, shrvana emocijama, gleda kako njena djeca saznaju tajnu koju je skrivala godinama. Sadakat im tada postavlja sudbonosno pitanje: saznali ste sada zašto sam htjela ubiti tog degenerika? Sada mi vi recite, sa njegovom kćerkom, sa njegovim sinom, želite li biti zajedno? Hoće li ovo saznanje zauvijek promijeniti odnose u porodici? U međuvremenu, Nare se nalazi sa Šahinom. Da li mu dolazi reći istinu o Boranu ili mu donosi odluku da više ne mogu biti zajedno? Sa druge strane, Mine i Džihan se suočavaju u bolnom razgovoru. Mine mu govori: ne možeš prihvatiti svoje osjećaje, zar ne? Nisi li ti rekao da je to brak samo na papiru? A onda, trenutak odluke. Na aerodromu Džihan posmatra Aliju i malog Džihana, ne znajući da li će zaista otići ili će se Alija ipak predomisliti. U jednom trenutku mali Džihan se okreće, ugleda svog strica i u naletu emocija pušta Alinu ruku i trči prema njemu. Alija, vidno potresena, gleda Džihana i postavlja mu pitanje koje će odrediti njihovu sudbinu. Da te Deniz nije vidio, dozvolio bi mi da odem. Džihan joj uzvraća pogled i odgovara pitanjem koje otkriva sve njegove emocije. Da me Džihan nije vidio, bi li otišla? Šta mislite, da li će Alija zaista otići ili će ostati uz Džihana? Pišite u komentarima. Ako vam se svidio video, lajkujte i pretplatite se. Hvala.